kwamba yeye yuko. Yeyote anayemwendea Mungu lazima, sharti la kwanza, lazima amini kwamba yeye yupo. Na si tu kwamba yupo, anao uwezo wa kukutoa kwenye majaribu, anao uwezo wa kukutoa kwenye changamoto unazopitia. Ukishakuwa na hiyo imani, hapo sasa utamuona Mungu. Ukishakuwa na hiyo imani, ndio maana wakati mwingine tukipitia hata kwenye majaribu, kama Ayubu alipitia kwenye majaribu, lakini baada alisimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Ayubu 13, Ayubu 13. Haleluya. Kitabu kile cha Ayubu, tuangalie Ayubu, je, alikuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ayubu 13, kitabu kile cha Ayubu 13, tuangalie hapa.